Dena to makada ibadah maraja, makada to pandrita pa hakiki. Aja mo capa ibadah magicue, nasa bawat dingok itu nataro pa masina po Allah Ta'ala. Aja to mo banggakan ni ibadah maraja, nasa wajah kamba dena masipong Allah Ta'ala. Kaya nasi ibadah bicu, may kan? Bali bolata ibantu, katamugo oto na isorong. Ang lalang ukyulo bulata magoro loki malingi batu nitutu atau tanah nitutu memperbaiki jalan supaya dia masih satawe aja to sina to maki buah polisi tidur apa di mana ngisin na teko laloy kan gitu dia to kagak to marawi maki buah polisi tidur to lalo kilagay itu dosa jariah polisi tidur itu dosa jariah siya ka tau mulai itu masusamana pa pinadina si ko tu tau mancaji masalah ko risiseta tanam na mo yero pa di na magampay ito tasak kamay makada dia nggak biasa tidak lo mesay makibwa sa lo memang ni bongkaray lo poda memang ni besa to tung kata tau mapepaci wiri lalang napengi seri na lo ko tangan batay o tak tanay jangan. Justru disuruh ketika ada batu di situ singkirkan. Nasabak magay, jalanan itu bisa menjadi amal jariah. Makanya kong kagalut na tujuh lala mau pak gitu. Apa dia itu naulit nala ya bijat-bijat itu. Selama ang kataw mulai dia napaja lari apalan itu. Tahu mampala dia tuh pak nalaya lalang tetanana atau dijadikan sebagai tanah wakaf. Luar biasa itu. Nasabak magay, yan itu ya punay materu. Pura pitu wakapa gaganya punay iya ko isa ini tahu ini malay aja tak ada tanah aku galu kumaga ya ko mati ya ko lakay mati bay nebe lakay mun retu malay makiro makade bay ne ko lo puji lakay ko iya ta puji sani ko tumopi iya ko mati de gaga taw mi pa bani lakay na ko bola na talumpan ni ko mati palingas siwan ni makadalaman makotore si balikan na ya kuidi makunra ye mate bani monre mi tu pake masa ya de na bayi ni lakay ta ko mate tuki lagi melo mak bayi ni palay ko mate poda meman ni ya ko de tamatapa rewa kita na imato tapatuda tuda meman ni makada kira-kira mak bayi ni ki pa ko mate ka palinga makada mi tarumiri ta palinga mi ti jawaban iupasang ang kamu kaya